mu myaka 30 ishize u Rwanda ntirucuwakana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibibazo by'amakimbirane, intambara n'umutekano muke mu karere. Bamwe bati kiganza cy'u Rwanda mu butunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo munsi y'umutaka wa M23. U Rwanda rutihoya have musigaho icyo kiranyagisha. Icyo ni cyaha Padre datangira penitensiya bisaba ko hakarandevu kwa Musenyeri Ngabo nuko yiriza maze azabone kukwakira imbabazi kuri Nyagasani uhoraho. Gahubwo Kongo niyo yananiwe gukemura ibibazo by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kikaba kutitandukanya ndetse n'iterabwoba harimo n'uwasize ukoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Rero ino mu Rwanda byose bikorwa bikaba ingamba z'umutekano kandi ntawe tubisabira uburenganzira. None ukuri hagati y'aba babiri, amateka imibereho y'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi ko bahohoterwa kuva mu myaka ya kera, ninde wo gukemura ibi bibazo? Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Iyo ni World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Tunezwa no kubana namwe muri uyu muryango mugari, tubahaye ikaze. Kenshi u Rwanda rugarukwaho n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu karere nk'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kenshi ushinjwa kugira uruhare mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Hakaba amateka avugwa y'uburyo u Rwanda rwinjira mu bikorwa bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahanini afitanye imizi na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi byatumye habaho ibibazo by'umutekano n'amakimbirane ashingiye ku bwoko. N'icyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali mu Rwanda bashinja u Rwanda kurambika ibiganza mu mutungo wa Kongo. Ibibazo by'umutekano ni iby'amoko. Iby'abatutsi bicwa mu burasirazuba bwa Kongo n'abasirikare bahoze babarizwa mu ntera hamwe bakagira n'uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Aho nyuma ya jenoside yo mu 1994 abanyarwanda barenga miliyoni 1 bahunze bajya mu burasirazuba bwa Zaire, ubu hakaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri aba harimo benshi mu bacengezi bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ex-FAR n'intera hamwe bakoresheje inkambi z'abasivile zari hafi y'umupaka w'u Rwanda kugira ngo bagabe ibitero mu Rwanda mu mpera z'imyaka y'1990. Ibyo bikaba impamvu u Rwanda rwatangaga mu kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo basenye inkambi z'abari bacumbikiye nk'impunzi z'abanyarwanda, aho hivanzemo n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Mbega irondo ryari ryarivanze n'ibisambo. Ibi biri mu byateje ibibazo by'umutekano muke muri aka karere k'ibiyaga bigari. Leta nshya y'ubumwe bw'abanyarwanda yari imaze gushyirwaho nyuma ya jenoside. Mu bibazo uruhuri yatangiye guhangana harimo n'ibibazo by'umutekano mu Rwanda, hafata ingamba mu buryo bwose bwashobokaga mu kugira ngo bikemuke hifashishwa abanyekongo. U Rwanda rwinjiye muri Zaire mu myaka y'1996 ku ntego ebyiri gusa: gucyura impunzi z'abanyarwanda zari zaragwatiriwe n'abajenosideri. Impamvu ya kabiri: gusenya burundu imitwe ya gisirikare yahungabanyaga umutekano w'u Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Iyi ntambara ikabizwi nk'intambara ya mbere ya Kongo yatumye umunyapolitike Mobutu Sese Seko Wazabanga avanwa ku butegetsi asimburwa na Laurent Désiré Kabila mu mwaka w'1996. Intambara ya kabiri ya Kongo yaje kurikirana nuko Kabila nyuma yaje gutandukana n'ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda mwaka w'1998, aho yategetse ingabo z'amahanga kuva mu gihugu no kwirukana abasirikare bakuru bari mu butegetsi. Gusa ikibazo cy'abahungabanyaga umutekano mu Rwanda bari bakiri imbere ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza u Rwanda ku bufatanye na Uganda bongeye gutangiza indi ntambara yiswe intambara ya kabiri ya Kongo, maze ubwo haba hatangijwe intambara ya kabiri ya Kongo yaje kuboneka mu bihugu byinshi byo muri Afurika nka Angola, Libya, Chad, Sudan, Afurika y'Epfo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye hirya no hino ku mugabane. Ibibazo by'amoko n'umutekano byarakomeje mu myaka myinshi yatambutse. U Rwanda rwashinjwe kenshi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abibumbye UN ndetse n'abandi gushyigikira no gukorana n'umutwe washinzwe ku mpamvu zo kwirwanaho kubera ubwicanyi bw'abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorerwaga na Rally for Congress Democracy RCD. Nyuma haza gushingwa M23. U Rwanda ruvuga ko nta na rimwe rwigeze rugira impamvu n'iyi n'imwe yo kwinjira mu bibazo by'abanyekongo ubwabo, ahubwo byose bikorwa ari ukurinda ubusugire n'umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda. Naho bya M22 akaba ari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi by'umwihariko abanyamurenge.
aho yari impamvu imwe yo kurwanya interahamwe ndetse n'abagize FDLR bakorera ubwicanyi abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bica bakanahohotera abarwandafone. Usibye umutekano, kubona umutungo w'amabuye y'agaciro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni impamvu ikomeye y'amakimbirane kubera ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufite amabuye y'agaciro menshi nka zahabu, koruta ndetse na gasegereti. Raporo z'umuryango w'abibumbye nyinshi zishinja u Rwanda gukoresha ibikorwa bya gisirikare mu buryo butemewe n'amategeko no gucuruza amabuye y'agaciro ya Kongo. Gusa u Rwanda ntiruhema kugaragaza ko ibyo ari ibinyoma. Abakora izo raporo bakunze kubogama kubw'impamvu za politike z'ibifi binini mu isi. Abanenga bavuga ko umutwe wa M23 ufata ahantu haboneka amabuye y'agaciro, noneho aya mabuye akambutswa umupaka ajya mu Rwanda, nubwo u Rwanda ruhakana ibi. Abasesenguzi benshi bavuga ko inyungu z'ubukungu ari impamvu nyamukuru, akaba ari ituma rugira uruhare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agaragaza kugira guverinoma idahamye mu gushakira ibisubizo abanyekongo, cyane cyane abo mu burasirazuba bwayo. Byatumye habaho imitwe myinshi yitwaje intwaro ndetse n'iyiterabwoba no kwivanga kw'amahanga, by'umwihariko ibihugu bikomeye mu isi. Amakosa ndetse n'ibindi byinshi byagiye bikorwa n'ibyo bihugu bikarangira byegetswa ku Rwanda. Gutakaza ingufu kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukemura no guhashya imitwaje intwaro iteza ibibazo by'umutekano muke mu bihugu by'abaturanyi nk'u Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi, byatumye abaturage batuye muri ibyo bihugu harimo n'u Rwanda bagira uruhare mu kwirwanaho bahashya iyo mitwe yitwaje intwaro ndetse n'igiterabwoba igaba ibitero ndetse igateza umutekano muke mu bihugu byabo. Ni ingenzi kwibuka ko u Rwanda ruhora rusobanura ko ibikorwa byarwo ari ukwirwanaho kandi ari ngombwa kurinda umutekano w'igihugu n'abaturage bacyo. Icyakora raporo z'umuryango w'abibumbye n'iz'abandi zigaragaza ishusho rusange igoye, aho zerekana ko ibibazo by'umutekano, iyicwa ry'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu by'abaturanyi ahanini byatewe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye uburyo n'imikorere imitwe yitwaje intwaro n'imitwe y'iterabwoba imbere ku butaka bwayo. Raporo nyinshi zirimo n'umuryango mpuzamahanga UN zigaragaza ko u Rwanda rufasha umutwe wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo leta y'u Rwanda idahwema kubihakana. Hari raporo z'ibinyoma zagaragajwe n'impuguke z'umuryango mpuzamahanga UN, aho zagaragaje ko ingabo z'u Rwanda RDF zagiye zifasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu mirwano ya Kivu ya ruguru, zikaba zarabahaye intwaro ndetse n'amasasu. Hari ibimenyetso by'ibinyoma byagaragajwe ndetse binatangazwa muri izo raporo, aho bavuze ko mu mwaka wa 2024 bemeza ko hagati y'abasirikare 3000 ndetse n'ibihumbi 4 b'u Rwanda barwanaga hamwe na M23. Hakaba abayobozi ba M23 bemeza ko bafitanye isano n'u Rwanda. Bamwe muri abo bayobozi batanga harimo umusirikare mukuru Sultani Makenga, aho bavuga ko ari abatutsi b'abanyekongo bahoze mu ngabo za RPA mu ntambara zo kubohoza u Rwanda mu myaka y'1990. Raporo za UN zashinze M23 kugenzura uduce ducukurirwamo amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ngayo mabuye nka korota akaba yoherezwa mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi bivuga ko byongera amafaranga y'u Rwanda rukura mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro rwohereza hanze. Mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2025 inama y'umutekano ya UN yashyizeho itegeko risaba u Rwanda guhagarika gufasha umutwe wa M23. U Rwanda rukaba rwarahakanye kenshi ibirego ruregwa byo gufasha umutwe wa M23, ruvuga ko iyo mitwe yagiye ivuga ku bw'ibibazo by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kigali ikavuga ko ihangayikishijwe n'umutekano wayo kubera umutwe witwaje intwaro wamaze no gushyirwa mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mitwe ikaba ihungabanya umutekano w'u Rwanda kandi ibonekamo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. U Rwanda ruvuga ko rukora ibikorwa byo kwirwanaho mu turere twegeranye n'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gushaka ibisubizo bya politike, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abagize M23 bakomotse ku banyekongo b'impunzi muri Uganda, kandi ko bagomba gushaka ibisubizo bya politike hamwe na leta y'Kinshasa iyobowe na Felix Tshisekedi ku byerekeranye n'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo na M23. U Rwanda rukaba ruhakana gufasha iyo mitwe kandi rugatanga impamvu zirebana n'umutekano warwo. Guverinoma y'u Rwanda yahakanye kenshi ibirego by'uko yabifasha umutwe wa M23, ahubwo rugaragaza ko imitwe myinshi irwanya ubutegetsi bw'Kinshasa ivuka kubera ibibazo by'imbere mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko bigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo. U Rwanda rwongeye gushimangira ko rushishikazwa cyane n'umutekano warwo, ari nayo mpamvu rugira uruhare mu bikorwa byo kurinda abaturage ndetse n'ubusugire bw'igihugu ku bice byegereye imipaka y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hashingiwe ku bibazo by'abasize bakoze jenoside mu Rwanda FDLR. Bacumbikiwe kandi bahabwa ubufasha na leta ya Kongo icyarimwe n'imiryango mpuzamahanga.
mpuzamahanga. Uyu ukaba umutwe urimo abagize uruhare muri jenoside yo mu 1994 ukaba ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda ruvuga ko FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikorana n'imitwe nk'iyi bituma u Rwanda rugira inshingano zo kurinda umupaka warwo. U Rwanda rwanenze kenshi raporo z'impuguke z'umuryango mpuzamahanga UN n'ibigo mpuzamahanga bivuga ko rufasha M23. Leta y'u Rwanda ruvuga ko izo raporo zidafite ibihamya bifatika kandi ko zigamije guhisha ikibazo nyacyo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruvuga ko impamvu nyamukuru y'iki kibazo ari leta y'i Kinshasa yabuze uburyo bwo gukemura ibibazo by'imbere mu gihugu. Ibyo byose bigatuma abanyekongo bakomeza kubaho mu kajagari. Uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yigeze kuvuga ko M23 atari yo kibazo nyirizina, ahubwo ko ari ingaruka z'ubutegetsi bw'i Kinshasa zitita ku bibazo by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, u Rwanda rwavuze kenshi ko ruhangayikishijwe n'imibereho y'abatutsi b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ruvuga ko babangamiwe, bahohoterwa ndetse banabuzwa amahoro, batotezwa n'interahamwe ndetse na FDLR basize bakoze jenoside mu Rwanda. Nubwo havuzwe byinshi, Perezida Kagame yavuze ko M23 idakomoka mu Rwanda, ahubwo yakomotse ku banyekongo b'impunzi bari muri Uganda, kandi asaba ko habaho ibiganiro bya politike bigambiriye ineza n'umutekano by'abanyekongo bo mu burasirazuba bwa Kongo. Kubw'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izi zikaba zimwe mu nzira zishoboka zo gukemura ibibazo zagiye zigaragazwa n'abahuza ndetse n'ibigo mpuzamahanga, aho dusangamo kwishingikiriza ibikorwa bya diplomasi n'ibiganiro by'u Rwanda. Ibi biganiro bikaba byareberwaga na Perezida wa Angola Joao Lorenzo, bigamije gukemura ibibazo hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ibi biganiro bikaba byaragize uruhare mu gusinya amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo muri Nyakanga mu mwaka wa 2024. Nubwo iby'aya masezerano yaje guhagarara nta na kimwe kigezweho, hakaza imishyikirano y'i Nairobi. Iyi mishyikirano ikaba yarashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC mu mwaka wa 2022 igamije guhuza guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu gihugu mu rwego rwo gushaka amahoro n'umutekano mu buryo burambye. Hatekerejwe uburyo bwo guhuza imishyikirano y'u Rwanda ndetse n'iya Nairobi kugira ngo babone ku rwego rumwe mu gufasha kugera ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Hakaza ibiganiro by'i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa hari impungenge z'abanyamerika bavuga ko ibiganiro bigomba kwitabirwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse na za guverinoma ziyishyigikiye, uburyo ibyifuzo byose bitangwa mu gushaka umuti urambye w'iki kibazo. Ibikorwa bya gisirikare n'umutekano harimo no gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda byumvikanye ku bikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR bitewe n'uko harimo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Icyarimwe bakaba banakomeza ibikorwa byo guhungabanya umutekano wo mu Rwanda. Ibikorwa bya gisirikare byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR bikaba byitezwe ko bizatangira mu Kwakira ku mwaka wa 2025. Hakaba ingabo z'umuryango mpuzamahanga UN ndetse na SADC, umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, yigeze koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO ikaba yarahawe inshingano z'ingenzi zirimo kurinda abaturage no gufasha guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byayo byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. U Rwanda rwahisemo gukoresha imbaraga za gisirikare kugira ngo rurinde umupaka w'igihugu, nyuma y'uko ibiganiro byabaye hagati y'ibihugu bigize akarere nta kintu byahinduye cyangwa se ngo amasezerano abe yarashyizwe mu bikorwa. Umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwayo, ni intandaro ikomeye y'amakimbirane ahabarizwa kuva mu binyacumi byinshi by'imyaka yatambutse. Abasesenguzi bavuga ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 uyifashisha umutungo w'amabuye y'agaciro uri mu bice wafashe kugira ngo ubashe gukomeza kubaho ndetse no gukora ibikorwa bigiye bitandukanye bikenera amafaranga. Imwe mu bisubizo bitangwa nk'inzira zo gukemura ibibazo by'umutekano n'amahoro make muri Kongo harimo guhagarika ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko. Ibyo bikaba bituma amafaranga agera ku mitwe yitwaje intwaro agabanuka. Amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda yasinwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo gushyiraho ubufatanye mu byo gucunga umutungo ndetse n'imikorere n'imikoranire mu by'ubucuruzi, gukwirakwiza amashanyarazi ahuriweho no gushyiraho uburyo bw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bwemewe n'amategeko. Ikindi kandi aya masezerano akaba yarasinwe kugira ngo haboneke inzira z'ubucuruzi no kongera umusaruro w'amabuye y'agaciro. Bamwe mu bahanga bavuga ko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite imizi mu bibazo bya politike by'imbere mu gihugu. Ibyo bigatuma abaturage bo mu turere two mu burasirazuba barushaho kwigunga muri ibyo bibazo ko ntacyo leta yabo ibikora
gukora kugira ngo bikemuke, bityo ngo hakaba hakenewe inzira za politike zishobora kwita ku bibazo by'abaturage bose harimo n'abatutsi b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo haboneke amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruhora ruvuga ko ibibazo by'umutekano ariyo mpamvu nyamukuru utuma rugira uruhare mu bikorwa byo kurinda umutekano warwo ku mbibi zarwo ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko mu gihe haboneka inzira z'amahoro zakemura impamvu zarwo z'uruvange rw'uruhuri rw'ibibazo nta kabuza umutekano waboneka mu karere. U Rwanda ruhora rugaragaza ko impamvu rukomeza kugira uruhare mu bikorwa byo kurinda umutekano warwo hari ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba ucumbikiwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impuguke zivuga ko gushaka amahoro mu buryo burambye ari ugushyigikira ibikorwa by'amasezerano y'amahoro yagiye asinwa mu bihe bigiye bitandukanye, bityo imishyikirano y'u Rwanda na Nairobi ikagira agaciro haba gushyirwa mu bikorwa kwayo no gukomeza kuyubahiriza. Nanone kandi bati amasezerano y'amahoro mu gihe yaba yubahirijwe abakoze ibyaha bagomba kubibazwa, aba barimo n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'ibyaha by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko amasezerano y'amahoro yagiye asinwa kenshi gusa niyubahirizwa, none kubera iki? Urugero ni amasezerano y'u Rwanda yo mu mwaka w'2022 ntiyubahirijwe. Ibi bigira uruhare mu gukomeza amakimbirane hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impuguke kandi zivuga ko ibibazo bya politike by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigira uruhare mu gufasha imitwe yitwaje intwaro mu guhungabanya umutekano w'akarere muri rusange. Ingabo z'umuryango mpuzamahanga UN zahawe inshingano zo kugarura umutekano n'ituze mu banyekongo. MONUSCO zagiye zifasha mu bikorwa byo gucunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ku rundi ruhande zikaba zaragiye ziregwa kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu mu buryo butakemura ibibazo. Icyarimwe leta ya Kongo ikaregwa kutagira ubushake bwa politike mu gukemura ibibazo by'imbere mu gihugu. Dusoza, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibihugu hakozwe byinshi byashobokaga mu kugarura amahoro, imikoranire n'imigenderanire, gusa kugeza na n'uyu munsi bikaba bikigoranye, aho u Rwanda rusaba isenwa ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo, umutwe ukorana mu buryo bwuzuye na leta y'i Kinshasa. Ku rundi ruhande, kubera ibibazo by'amateka n'ukwiganyira kwa leta ya Kongo, u Rwanda rugatwerererwa gutera inkunga umutwe wa M23, aho amahanga nayo yinjiye muri iki kibazo hoherezwa ubufasha bwa gisirikare ndetse na diplomasi. None ukuri kuri niba ahari intambara, ibindi bihugu hirya y'iyo ntambara ubukungu buzamuka, ninde uri kungukira muri iyi ntambara? N'u Rwanda cyangwa ni ibihugu byo mu mahanga iyo yakure? None ninde wo gukemura ibyo bibazo? Gutesa ahubwo ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, amarembo nukura ruguruye, kwandikira muri comment. Ubwo ni nuko dusoje. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse, akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho wageze ni mu muryango mugari wa World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Tunezwa no kubana namwe buri gihe muri uyu muryango mugari. Tubonane ubutaha. Ciao.